Siasa chambe nenda kwamba ukwetia pole nondo wa mathina suma mitambo matwe kumbila ondatika isumbuthu na indi ni maundu methia wa na yu maundu yu mesawa mavundi ma mitambo ni maikithia kana yu maundu ni mesawa sawa ni kwati ino tukwatia nesa thini wa kilungu cha ikumbia siasa kukethani ndu atonyelela kana tuambie na ku nenda kuthocha vo nikandwese thia twatambanya twina mheshimiwa Daniel Kitonga MAANZO seneta wa kaunti ya MAKUENI na indi mheshimiwa NIMROD MBAI ni mujumbe wa KITUI East kwa kauntini ya KITUI tuivai kumbini nikandwese thia twanenenya maundu ala maende evande itu ya Kenya tumanyiyo Kenya iende ate na tutekwa na ngebi na nienda tuthimo kwa imwe kwake mheshimiwa NIMROD MBAI nondo twi kwake niwo mitambo yaambia kwete mathina ku mheshimiwa MBAI no kaambia yu veandu batana kukwatia ila sa ko uno kaambia nikenda ukesethia ni makwate kila unenea. Asante ERASTUS. Ni ngwazi ono ndo wakulie kule ya uzumbe wa Kenya. Yes. Na wakulie kwa Kalonzo no wa Raila. Na nasia mheshimiwa MAANZO ne nguzi yakwa. Nilienze nake radio station ndebe weta otu kipindi nitakino. Nina mutabisi na twana mwao. Raila ndaka azumbika nde. Nondo Raila usumbe wake ngai uleta usumbika timundu. Na nzeno yathani nombaka twitikile ngai ekuo kai ulo abalamu na nzeno yathani na ngai none na mona ne manena na ni na mwikio kwisila kinene ne kana kwisila ubwanyo wa yova Raila ndamba zumbika nzeno na nuo kuona oletwe yuni la yathanda tukulawa ya katano kila ya katano kila ukona kabisa o ka Raila no kuzumbika bodho kwana Raila no kuzumbika bodho kwana ti ando ma Kenya momolea ningai wa molele na usumbi wa Ruto no athaniwe epinda yake baki kana musumbi wa katano wanzeno akezela kanisani na no kurumi ono ni Ruto mafu bandu batesikie na anethio tukuma wangai muno anethio tukuma na mangai muno na Raila akuoneka to kuzumbika ena serikali ena deep state ena system ena mbeza cia serikali cionze weze Raila ndo wanya ma network yani asindwa na kwani ya Supreme Court asindwa ingi flat ngai yakulea na none na okulia wa sisia mtandao wakwa wa Facebook ni posti te malata tukundu kipatho kwani ngukulia Kalonzo ona posti nene sikuru ngukulia Kalonzo ithe witu ndeto cia ngai bukuni ya Samuel wa mbe kirungia 13 na muso wa mbe ciacio ngai akulia Saulo ngai akulia Samuel we ya Saulo kupike ndi na ni mulete oso bya waku na muta no thinyumba ya Yesu wa manze muzumbe na akulia Kalonzo uwo wawo ubwanyo we wa ngai na Kalonzo no weze ngai Raila leto ni ngai wate ya Raila mpaka ndi na ni ngai umulete ule kwatana na Ruto niki kana wathiwe kana ngai ndeno ndo nagu Kalonzo athiwe ka kumanzo zumbe ngai ndeno ndo nake ngai no munengo zumbe Kalonzo akwata na Ruto ngai neno ndo nake na Ruto ngai no munengo zumbe Kalonzo akwata na MAANZO kana ERASTUS kana NIMROD andu mate no ndo ngai ukulea ngai no munengo zumbe kuona thina wa Kalonzo ni kukwatana na Raila thina wa Kalonzo ni kukwatana Raila Kalonzo ni mundu mwathime ni ngai na waze pala Kalonzo umie na bala wisuo atenga indane ya babika anda babika ku 2027 bado nenezo bingwa ni mbingwe ne ngai indi ke cha kukwata na Raila ni joke binganza yake ne betange na Raila ngai ya mbingwe mawathi mama na mawathi mama kamba watoze Raila tawe niwende na kuyumba ni ingi kana ende na kono upinzani na ende hatimaye ayesa kutungithia kuoko kula kwa mheshimiwa Kalonzo no kuona kiuta kitonya ikika MAANZO nguzi yakwa nena isio 2017 uzumbi wikatikati wa Kalonzo na Ruto either Kalonzo 2027 kana 2017 either Kalonzo ze kana Ruto ze kana makwata ne mose monde na kiyo nicho kina ethiwe mana leo kwatana Kalonzo na leo kwa Ruto anoza ukeza na makwata nie Kalonzo na Raila na Ruto with the mosie na MAANZO nguzi ya wono kipende chito na ke ngoneno na Kalonzo atwika noe ukweji osumbi na Raila no makwata kwoko Kalonzo ko walwa Kalonzo ne betangana na Raila
nena ngunena ndeto cia Yehova ti NIMROD kunena nena ngunena mawathano mabwani ni ngai Raila suo atwi Kalonzo no kucho zumbi na Raila no kelase Kalonzo tosha Kalonzo ndasumbika uzumbu wa Kibaki wa athani to ni ngai Raila kwa ze Kibaki tosha tiyo anena ni wathano wa ngai yu ako zumbu nangana wa ngai ERASTUS okay ono ko ibata ono ke je kurata ona wa manza kura na bitizia nata patenga yatotsa kwete ndobita alright ako kumanga imata kunenganete ndobita manzo tiuno ni mujwaji lakini tu atite kanisa ni legendu nondo ni wezi palo kwedwa mamba we na ke Raila kwazia hii kasumba ya Ukristo tutaimaliza weyu ate kila chapa lawo mitwengo ni ngai kenda ngai amonye kana ebina amweke maundu ila siama sikwe kenda balawa kaleje na sia Israeli wekela kitu mundu azia kasumba ya Ukristo no kumebina ni chawe kwatia umashimwa naindi ni wotongo wanda uma kwa ngai naindi ni muvya mheshimiwa mbai mheshimiwa Maanzo tuiva watu sisi ya ndio nengengelekany'o Kiraitu Murungi ulaona igavana wa kaunti ya Meru ai mwate wa Raila muno kwevinda yasa na kwevinda wai lawyer wake na mate yani muno na yu itina woza kwani Kiraitu Murungi no nakile na thingala kwa Kenya kwanza mheshimiwa Kalonzo yethitu amukwete mbau Raila kwevinda yasa otono ni tunaweta baumbeni ndukuona undu kiama mheshimiwa ambaye ukweta akebatana na Raila maundu make tamatonye kwitha maithi onesa na kwela mokulia Kalonzo no aswalo Friday lawe na yokwa oyu na akekana na ngewa binzani na akache kati kwatene na serikali tuthukume na indi itina maundu ni matonye kwa kanesa ngale kwa kwa no likana ibinda campaign mheshimiwa Ruto aimweta Kalonzo kwibinda yaza amwe wakati tuthukume imwe Kalonzo amwe leave me alone Nundu siasa siendano mpaka withe pena mupango la mwikite nangi mupango la twekiye nusu nonia wina mheshimiwa Kalonzo wa musyoka na panai na we kwatu lakini we kwatu na emera mbe ithiene timakosa rati nimetinenkie ta Azimio One Kenya Alliance pati undu twai tutona kwasia wetangula na niwe si wetangula ulawe wa papa wa Roma na kuumbu ngoma ni mundu unai na ate ainge kula ilo na ati kwa Ruto ni ngilima na 350 niweze patangula theni we muno ive no kivila kwa Senate na za kubeno kivila kwa kwasya wetangula kusioka kwasya musalia musalia ona munenge kula ngilia na 150 hizo ni kula nusu milioni sia okay indi songo anathina niwe na kana thina niwe na kana dika mwisho za kubano kivila uzi munenge ona akekula ingi nusu milioni ina ye kwa Azimio zini milioni mo waite mana mheshimiwa Kalonzo amsoka kula utwika nambe mukana ile kula ingi binge muno cia yabu kwa na ndabe wa maondo ange manesia kwekwa Ruto asumbike mundu ta kingi ona ndo to kula ngilia hivi kula mbinge muno na wasisia tofauti ya kula sia mheshimiwa Raila Odinga na sia mshumbe Ruto nini muno ne kula nini muno ona akamba ndo mana asumbike thisie mheshimiwa Ruto nondo la maonia Kalonzo tita we mapuni akamba ngili manele na 50 manenge Ruto kula hizo no ila Ruto na sindio na sio iko ndo wao wasisia makonzala manandikabo unakula zia inde kosa zeza umapa nitondo Biblia nenete andu mena matu na mateku yuga mena metho na matene iko ndo wao nondo uno ne kikie kila kibo yune kupangithio binzani mulumu na kenda withe serikali la yibone ya thukuma andu nesa kila patola munene pyu na andu kuthukuma endane lelo wokie mali utwe wathanito ni mheshimiwa Ruto mwene namba ile yake 10 yune wayo yulu tena kuona lelo wokie na ndio monanye deputy president kele katatu yulu lelo su akatata umbea nengu jalibu lakini kwenda mathina ukaza akoka ngitha matiliko akatangaza yuko ndo kiude netelete pa ya whatever stadium yaka wabau yuni wawe usukanini miaka 10 wa mwana ko kabau kele
kusisia stadium mundu kule nundu nani tukwenda wakamba mama kuweni ona mama sembe badao tumegwa Olympics. Okay. Basi ndubingi Konza City Thwake Dam sindubingi nundu tukwenda kiwu ukamba. Talking of Thwake Dam president kwi iyo no vikie na kwitha I commission Thiba Dam kwa kaunti ya Kirinyaga na ile kwitha yetethia ene nthi wa ingenga le konesu na nine wiye kwi yo winena ngawa ya Thwake Dam na Thwake Dam ni silanga wini twe binda yasa na akamba makula lia wo silango no zilikali yo kayepeta silanga wa Thwake uona ye binda eno ni tebi kiwe saithi ene nthi melembeta yo kamba na kutwika mena ko na kula mbingi ngaliko ni uona ni motetheka na silanga wa Thwake we saithi ni tawathela na Konza ni athela na ene nthi mailembeta maiviki na kuteleka na maendeleo Kitui ni na ati kula mbingi cia Mheshimiwa Ruto ya tewe na Masaku na Makueni kwa una wasilanga wa Thwake ukatwa kiwu Kitui utwa Makueni kwanza kiweze kicho thike kakwata kiwu cha gravity kiwu kite mathina kite cha ukuna Konza City Kajiado ile tu ya kamba ingi muno na kuuma Masaku na kitu kila kinene tu kwenda kweka ni irrigation na kiwu katika priority ya mbe ya Mheshimiwa Ruto kwa ni kwate unondo ni wo kweta na mumbya ile tuenda silango ndo kaembesa wamwena ta muzumbe kondo asumbe alangi maneka muzumbe ke bage akwati Thwake ugeya medidikene pyo muzumbe oro akanyata na nuno kie Thwake na muzumbe Ruto ni wese Thwake na zamu ni wese project isuneza kwa uno tuenda Thwake kathala akatandike ze kalatarwa na chimolele ila silanga itai sainzwa nono to kwenda mamina na Thwake maende makenze isio Wezilango ngimunene muno we ba tharaka weta the grand high force we gito katika vision 2030 ni president Kibaki na silango zina byo katwa kibuke piche ulu utwa tharaka yonde utwa engina no eastern okay with andu makenya ni mai mali ututarise nanza yubala tubiketa na ndu wethe bindu kete na ngwenda kudia kamba mbuya yagwa tubande miti mbuya yagwa twende na atia ne kukwatikane kuyuwa nini mbewila ya elite with mukamba ni wa yakindu okay we ni wakwata ni kondo irrigation ne ka tethia ndino bala tuende tena kana kwenda aluwa kwa yes ani mubya mheshimiwa ambaye ekulio ni the same ila ni ekulete mheshimiwa MAANZO tutanambo fika vuko Thwake Dam na maondo ma irrigation watu sia mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Ruto ni wamwitie ibindani ya campaign na ngelekanywezo na nengane ya muntu takiraitu murungi wala withi na Raila kwa ibinda yasa ndi okasi kibila cha Meru na wenge akilangale kwa wengi wona Kalonzo ibinda ita ibikie wana kutwika azie upinzani ake kuna na akasia nyeyu ni thukuma na serikali la yobo saidia ile mbeta ya kwa hata maendeleo na twizija bambe mondo ni matonyo obyendoka na ngathukuma na Ruto na indi ngoka kwiti kibila na akatsumbeka Nuese siasa ni funny na kunene ya siasa sio sia Kalonzo unena station ni okamba ni kindu kibitha muno with ya utezi kila unena nondu newe mutongo witu ni tuitekelete na jamanazi ya kila mukamba on then wa wiper no ta makanisa you din pa ndo nene wiper nene ngie mundu ngitikiti na kwa ngwenda kutwika MP ini ngoma wiper tio ne manzi jama kengeno kama nacho uwe wa Catholic uno wa AENI na wani apostolic wanayo kwenda kamera no FEC na hiyo ndio ndio tune ende ni tuweze mutongo witu ni Yesu akamba ni tuweze mutongo witu ni Kalonzo na ela tuonene Kalonzo kinene chuki kwa na bitha mono na Yesu ta mwana ndo na kwa sekleini nene ta mwana wa Kalonzo nundu nake mundu ute mwana ndata kwene mwana no mpaka watu ikapo tumia umise kwata kwene mwana usiaulo Kalonzo kwete atongweti akamba nubetete ndia nisi kuruni nane nie na kule Kalonzo wewe ndiye kungamaleki Victoria ugwete kikabukala kikwira akamba ukwendo mozo nzeleki Victoria umeta bu na meko maluka na no nasi okayeko kibawe okay kula tia pino kunwa azimio yodi kotine twane na Ruto tulianze kwa Ruto na Ruto akuna Kalonzo simo amwe kindu kiki ya kotine na nena sa kuwai mulakwe kana choniki no kuka teto kume
Hii ni kitu anamate. Usakwani uthelile. Tibukati no amwane Ruto. Na zimio ni abanga kwe kotini. Ruto we mwene woza simu. Akune Kalonzo. Amwe patilwa wanze otete zetinga kuthi kotini. Ngaya nengio zumbi my brother ule akuka tukumeneki. Kalonzo amwe eka. Kila kuthi kotini na koti yamwa ninguma na ndu tukuma kana ti tukuma. Yui yani neno nenge mwana wa ukete tukumeno ndo ngwati zumbi naomba wambo ikotini utatekwa kwamba utata kuungumia na ikuungumia kwema ino no keta tukuma kana you there Kalonzo ende no liko matino wengi kila kiutumwa nye mwene tilienze na akamba atongo image tui kwa Kalonzo twakula nyama okulyo na twena ngilo akwe Kalonzo na ikwa Raila na kwana akule Kalonzo makulyo utakula zona mbunge ama waipa nondo na mamokea na kwa ndia gwange iwe ngula tiachu na mukulye we ole otokoma na Ruto niki ambe NIMROD no kabanga disikuru yui kautuo Ruto no muzumbe I Kalonzo no kwisikuru iti kulanie ona kuiwo tukule makulyo ERASTUS suo mukamba mui wenda kileko akanzi otabia Kalonzo amwe Kalonzo ekata Kalonzo na kwarana tinga mande obwa Ruto kana Kalonzo na mande muungamile ungama ukethea no se zindu kwa Ruto kamba watere mukamba yu ita mwana wa Kalonzo nyendo no moyo Kalonzo tani siana zindu sio pinzani manda mwana ungama wimwe wena kiliko we mutongo ina na we mwati we na mbunge mokamba we na mangaba na mokamba we na mbunge me na kuya taita taveta manda mwana ola okungama withe ndwe upinzani ne onera ndwe serikali ne indi withe ndwe upinzani ne no wote sindu kwa Ruto watwa yakamba nundu nyeta NIMROD nza kwiro na chama cha UDA cha Ruto na nombithukizia indi kwithukizia kula Ruto otona kwithukizia Kalonzo ikoro nombithukizia iyo na kutuka wa chama chake sine bano akewa NIMROD ile ndiba ya na Kalonzo ile ndibu Ruto amba kwira Kalonzo NIMROD ndakwiro na chama cha Kalonzo katuwa ba nundu wa utongo wa Kalonzo upe undu Kalonzo ungama ukethea Ruto nwane ngokamba ndaya nuno ke manzo kunena nengo kelea kiba ni muhimu ngure kura Ruto ka Ruto athiukie MAKUENI akuije kula sio Zumbi mbe wa Kalonzo Ruto athiukie Kitui akuije kula sio Zumbi mbe wa Kalonzo yani Ruto ende kula yu sio Zumbi na Kenya Kwanza na UDA aendie MAKUENI mara mingi mbe wa ondo Kalonzo aendie MAKUENI akuije Azimio Ruto aendie Kitui mara mingi akuije kula akunoe kura na UDA mbe wa ondo Kalonzo athiukie Kitui akuije kula cia Raila ne andu matabitu ngunikula na mundu ayo matia pesa onenge ibeti pesa akwe Kilondo na ala ndo malio muone yakula na imwe leo ngune yakula nguzumbika na nazumbika mukwanze ombea tinabake ndamu tenda kubinga tendo withe na manasi na tinabake ndamu na ndo miru makwenda kibu ivi no ndu kona be no lutani wibandwe ndu kona buki kamba pe na kubwana nebya yengwani na mwito ba na mwamba takula ngaino wabingwa mwana nena zumbika na muongela mwatia ni mumbua na ni mumbinga miaka 5 timbingi indi manari na twake ndamu na ne kwenda kibu ona kwenda ni yetu ndaku ambai bikala mheshimiwa ndilukije mheshimiwa Ruto nuwaisiwe serikali yake ithukuma Kenya on the equally nukuona ukamba na kutwika ndana kwata kula mbingi silanga tosi wa twake na maendo ya lange tatu kwata naomba sasa zikile ngulie wewe kwa tukule wewe ka so wakilia waendete kwako kana manzo enogeta musi kwake wewe kamba wako mana atwana twa kututha uite twele peka maka nini kamiage na peka ange kana nange kamiaka 3 na kaka miaka na nikakuya katheti moko kakuya na kaka miaka 3 ko kiriti moko yulu ukakwate kanekete wewe wazageba mbodhi nikiakaka kuya wambo malaka iwane cha wako mana atwana twele kama katheti moko na tukomanire nagu no be kanga okiliti moko tatinda no be kanga theti moko kakuya kene kimia wewe wazageba kana kawaida wamba kota kaka kakwira ndati no kile kotwa nika tao kile moko kagua na kotwa uno kwamba kokilia sasa ni aje fiti hiyo ukeja
kendo keta kwa dia kage na kimia umaneketwe ni chao aya point yakwa nati akamba ni tukile moko tikale kwotwa ni Ruto niteke kuita kimia na tikwika luda twambia we Ruto atoza ula nunu tena instinct ya mundu Raila tuwala weki handshake development ile negwe Nyanza ni ndene mbewa development ile negwe ni Uhuru Kikuyu land mundu nuivanga itondo wazia Raila no dhambia zioka tsokone mwitu kwendo twa wabe undola wekalawo indono pa undu wendo ikutwika no kwendo twa na wende runa kitheko moko na mwitu wekala kwendo mpaka la yetu koga yu nombaka niruti bange tando okay na nombaka tunene ziazi no koliku na enda kalonzo no kutabwe nombaka atabwa zetu chuma cheitho nundu athini mpaka othini atiana itenzia nundu bakenda mwino nditethia andu alati makamba alati thayo tuo ndikatethi manzo ikatethi ntukulu tia manzo ciana itenzia ikalonzo athinia mpaka ntukulu tia manzo ciana itenzia okay ni mwikale lolo kwikala alright nyena ngakulwa we mina na nungu moya na man the formula wikala ukethia mutumbi no mwene undu tumbu wako withia na mathina kalonzo no andethie na no monenania no kurumuruma Southern Sudan no kumuruma Djibouti athena nina ku o mawe mamo theba wiva yani mena ndu kendo kwithia utumani wa because akwitie kindu kyo kambane kana oligania muzumbi kindu kyo kambane waje cha kalonzo mwene muzumbi no kumana mundu ona wewe ne to atsindanie ona wewe pena na umwa siasa lakini na agene muungwana no ndo aiteneza okay nungwati serikali yakwa Oreda no kungotoa. Angotoa o ki mameni. Twende toneza. Alright. Nyendo na kuya kalonzo. Ni muvya muno mheshimiwa. Mheshimiwa MAANZO no edukise mheshimiwa mbaye na nini zi be mondo ele atatu tutana mbothi kulio ni lengi monenia yuloa kila mheshimiwa mbaye da ainenia yuloa mheshimiwa Kalonzo. You know siasa si formula. Na kaka mheshimiwa kaka kwa yao handshake. Mheshimiwa Ruto ndazumbeka. Lakini Raila mwene niwe zio subikithio Ruto kihandshake keka mzumbe Ruto anakwenda kutetea serikali ya Uhuru abone yakito kinge muno cha kisiasa kwa ndeto hizi NIMROD no nena ninzi ora nizikwenda kwikadelwa mbi mbaya mukamba ni kwenda zitana lakini no siasa sinduna katika siasa ukethia niwe kama sabu neza twikatwa tuthio ukaweuni tasiana cia Israeli na Mose mekalile weuni miaka 40 nginya Moses akukua na Joshua atukani woka inja sana cia Israeli Jordan na yu tena pata wa kwikanesa na kwibanga takamba nyabale na nene hiyo kisezene yes bai serikali ikaza gwete mukamba umuntu serikali ya Ruto ina mubama na ina NIMROD no NIMROD na langi ina kawaya no NIMROD ni wethukia gwe muno na kuya MAKUENI andu ma chap de manalikile pau ona alama nete kibera na azimio maluka mundu lai mutuse ya serikali ni issue na kwa nini baanza de kuna kelele wakwa ntia ati o president Ruto teteze nete mwezi muno ngira titwe siasa ni miaka mingi niweze Ruto aikwa Raila kuna chuma jamu cha yewe cha macho kwa Uhuru kuna chuma bangetheje mipango abonokewa asumbika kwa ni tumwese na nini sine sabyo pena pata huyo kamba au meamepo na itu tukunite o ya undu wailete ukamba pata wagwe ni wailete koso to mheshimiwa tana wende nuko na akamba mena right yo lalamika ni case mbake mokwata maendeleo expectations yo ikemo mito undu maendeleo mabange thagwa muno ni na mbunge budget yuma isa kupitukithwa ndatika ya mwiso na mbunge na we mheshimiwa Ruto no naise ni yumeti athukumia Kenya monthe meanene lama na mukuniye na lama pata na mukunia na uri katika katiba ka Kenya musumbi wa ilete kwika kumba nyanthi ndikokitane na kuthukuma andu onthe meanene kuke ukiatiwe
na atumeamepo iko na beke tucha mukamba cha elite kwa na ibindani oyo nundu wa mheshimiwa Ruto nunaizia nyene nazo vya serikali na ningwe na kalikwe yayo binzani ni munenge obinzani musyo ngenda serikali ya kwa withi sindu nisiwa nisiene kila neze mheshimiwa Ruto yu saia na mbunge anu kutwaye siana kubitukithia budget kindu kilote kaju ndapendwa katiba balaka pendwa wana mbunge atanenete na ambunge amwe ma ngaliko ya Kenya ya Azimio ndena 2 thirds na mo andu amazi ile maazimio na oka na itu teimumia ta muzumbe kwezela impeachment nundu teikwata 2 thirds no Kenya kwanza inaekanie yuko imbalance yekito nezana ntunapikie pandu wethe nundu keka Raila Odinga ni wona ina andu maine thama ukethia Raila Odinga ni wo binzani pa ya mbunge ulao we majority wethe serikali ezu etwaye ni obinzani nundu serikali sterling ya yoye mbunge sterling ya serikali ni mbunge hatu aje ni box ya serikali ni mbunge no mbunge koti no sumbe sindu sisi itatu ithukuma imwe jona koti ni tona umnyutuya ukasia usumbe kwe kasindu na kwa ngerekanyo kulea kwa ngerekanyo ngeweno ya Mudavadi alete amba kikatiba alete kwe kata na kenda withievo presidential order ni vindu wa katiba kiukiendete kotini ni uvindu ni sindu na cia kisiasa kumbe maundu maingi meteretwe na saa ingi wanena mheshimiwa Kalonzo wa Mutavyo ndu tondu ithe tamwite nina mheshimiwa Kio na mheshimiwa Mutura Kalonzo Junior tekuzie taithie na bai mundu ese obya serikali na kuweka engitha mweso na kuteka kuka run off nitukai wage manza kisio cha serikali na tutukaba neza pyo urawe ulunu ta maguke uluithi na yuke kanitwe giure ndatutu yange wenge lakini mheshimiwa Kalonzo twatia twewe na aidia yeko consultation nuna na ndo inge hanena na thuku mangai hanena mapasta hanena na ana siasa nzake na ndo amekalita siasa ni miaka mingi nimesene muno na mheshimiwa nikenda tuimina kunya ni ndo ziene ndime aziata nukuona be na ebuso ya mheshimiwa Kalonzo kuthengea na mheshimiwa Ruto ndo chama mheshimiwa ambaye asia onaetha no kumulunga wese mulunga kwanzia aikweleka na wese ni mathengea ni muno na indi wese ni watumia ebuso yesu kukusia maendeleo kwa ukamba maendeleo ndiko na meza kwa mwanamo ni serikali za ingi mwatu tibengewa wewe gada kukunwa kelele na gwo kwedi ukwete usogwe ubinzani ni musiomo no kwa serikali yoyote lakini ya Kenya paamunukane meazia ngawa ya multipartyism lakini ngoni Kenya ni one party people kila mundu no tawenda gwende katika serikali pa uni wewe apena wivitho lakini ni sera zake Karuto ndanaye katika ubinzani na aibinga serikali ya Raila ya President Uhuru Kenyatta with ya ndanendo anakwatia mwakiwa kan kunye kwa woni wako nye yunenda ibindani yeyu nundu ande ndamambe utwange za serikali yo ibindani ye nenda mheshimiwa Kalonzo ambe kalobinzani na nundu bayu ndu ndatonda katika siasa na zindu sika wake ngere Ruto ndatwa na Raila umuthi matemwe siasa zikala aibulanganete President Uhuru ndayaonania mwigwa wende na Raila Odinga teza ona lando na katika handshake masonga alright kondu wou nyesano nundu wa miaka yukite nundu miaka ya Ruto no ikuza kuthala nundu wa miaka yukite niona mheshimiwa Kalonzo yu ailite kwendwa embepyo katika ubinzani kwate ya umweshi na ndi muvya muno nenda twambozi na mwene ndime aziata nono no twane no muno na tosisie me aziata nono niona ni ainge muno ala mende na kunena kumwe ndo muzese kalivu ndeno kilungo cha kuombea siasa yake thani ndo alika na lilikana ki imwe kwa imwe kwesela kamemene kama visa kama Mutongo TV na kamemene ka wasia kama Mutongo FM Mutongo FM ngale kwa siake twini ya na imwe na 3 FM na mawedhiro loko frequencies hivi kaanginya ngale kwa sia embu tharaka sio onde moya kukonde
ni 103.3 FM weva ya Makueni ni 100.2 wingalikosia va ya Voi Taita Taveta ngalikosia Mutwapa ni 102.9 na ngaliko ya mutandao ni Facebook ni Mutongo FM then wa website ni www.mutongo.fm.co.ke na ende nokavikia na ku download app ya Mutongo FM then wa Play Store ketha we ndisianza kana we vasa na kula frequency ya Mutongo FM ibika nokavikia na ku download app negenda ose nitwa kwatia ne endo soma motumani menyu kwisela ileta to kenda imwitano namba otumani mukuveva tendivi na bye wende na kosese ngale ko yiva woni waku ekolyo yako kwa tongo yana nena maomo ndi na ende ndeni wa Facebook ni Mutongo TV, Facebook ni Mutongo TV na twi live ndeni wa Facebook wa vikavo ti otumani waku vo na we share link na ndeni wa page ya kwa ni ERASTUS kitho kwa NZOMO vikia naomba ti ya ise twane nania na va ya YouTube ni Mutongo TV Stock FM official subscribe na ende namba sia simu ni hiva ango sio na kioni oini ngoza simu itano kwa uka nini mbombanise simu ambiyo kuna simu na wako na simu lese wasia wa TV ya kutuambia na Facebook naenda kuambia na mundu wetu wa Raima the Iron Lady yasia all what Honorable NIMROD is saying is the naked truth. Kalonzo alia ovendwa ikinya akamba twithina mono sana. Usuni woni wake Iron Lady Samson Musyoka na ake asia Kalonzo kala opposition ni kana anengwe ndaiya yake na aivanga maundu make ma oteti nesa nondo niwe musumbi ola ukite Ruto athumu ya 2032. Aya tuke kwa mundu okwasia muli ben manzo watu ye Ruto ni yu ya siata na gwebenda tuimone kila kisevene Nimrod is politically wise. Some leaders fear our kingpin and hang on his court to be elected. Once elected, they don't care. On same point of Ruto's campaign, when Ruto was doing 15 rallies, Raila Kalonzo were doing 10 a day. Ruto reached many people compared to Azimio. Ruto campaigned in many villages where we never saw Azimio principles. Ruto was aggressive and smart. Usu etawa Alex Mutuko. Tuke kwa mundu unuitwa Enoch Mutuko ya mbaya kosawa. Ruto atafanyia kazi wa Kenya wote. Tuke kwa ki mundu unuitwa Alfo Kitosh Kilunja. Kwa Kalonzo ndatavaswa ni matua according to Honorable MAANZO. Aya Samson Musyoka ngumba yitu Kalonzo Musyoka kuthuko mana Ruto ni ndoto kai utinda muino anondo netwese akwatana na Ruto akaminwa ki uteti pio uzoyazia Kalonzo akwatana na Ruto akaminwa ki uteti Nimrod yako sawa MAANZO just accept the truth join the government Jonathan Mutinda atongoi ni mone na sense real bay Musyoka hamu ya mwenena mukonete sindu nesa MAANZO ikale ubinzani ne kana 2032 Kalonzo ose usumbi uzeto asama mwene aya Leonard Mongo tiembea kithuku maendeleo maita wa nindongo ila sivo kwa ivinda yu ni lazima Kalonzo ayete maendeleo kamba elected leaders are there Kalonzo aimeva opposition ate kubanduka elected leaders mewa maita maendeleo nomo Stephen Mutoya hasa on the mesawa Kalonzo kala opposition akwate vinya niende no somo watu ma Facebook Facebook na kwende Mutongo TV na wapi kavo kedhandwe so like page yetu ya Mutongo TV and all like na we share naona ndo ingi mwende na kosese kila mundu akati na share akatume anana maundu metha mesawa sawa nendo somo watu mani 5 ma Facebook ni kenani the YouTube kulia Nimrod anonie atakuwa yake twiruro Madingo Geoffrey tizeke twiruro Nimrod wa Kitui East tizeke twiruro yali kilaba tuke kwa mundu unwasia Kalonzo alike serikali ni kenda akamba tuone maendeleo alea ambunge maokamba malike serikali ni Malombe Kitui South uzenga lakosea Kitui South ni movie muno Derek Gizman ngokwete nesa ni va mulango Kitui Central tavya mbaya mathese maendeleo on the ku ukamba haya nenda mosomo tumanya retu ma Facebook ni kenani the YouTube tuke kwa mundu uitwa Ian Mutinda Raila won't support Kalonzo come 2027 Kalonzo ailete kuivanga ta mundu haya motumaniele
Kalonzo aluma upinzani vaunivo vena mwanya wake wa kwesa utwika musumbi Anto Muthiani na indi wa Muthianga kwa Facebook eta wa Bismarck Mbuko ya Kalonzo kwatia Raila 2027 akavaloka itengone Raila akaongama aendi mahali mwenye macho hii wiki imeisha ameona uzuia za Raila bado yobo na bullet ingeti ile ya 2027 Raila the 6th nondo ila yake ya katano uzuia no kujaribu ila ya dhanda tu nienda soma maotoma ni ma YouTube mwambi yokona simu na ya simu yokona wakona simu the wa TV na radio yakuni kenda tuiwene ningwenda wese ithi andu masimu nenyu na monenga mwanya mwavikiana kusangia onena nia witu muthenyani wa umundi nino waka YouTube ni Mutongo TV Stock FM official okay kaniambie bano be mundu kwasia hii etwa Victor Mboyo Kalonzo 2032 will be the 6th wait and see. John Wambua NIMROD tuyogelia moko pio vamwe naku nginya ukamba kuseove pio bravo mbai live long sir. Ozia neniakala situation kama mheshimiwa kasituogelia moko aya babe mondongio wetwa Andrew Kenzi ya MAANZO no yue waise chothe tumaye yutwesa kweka atamwa ata next election ni Ruto atachukua ekalemo chene tamotongoi mbai tamotongoi mbai ekalemo chene tamotongoi mbai Andrew Kenzi kuma kuya kwa MAANZO kathamboni after Ruto nendi nyoro aya MAANZO wewe waniwe waizimo chathe chothe kiuma iwe Simon Mwania tunde interview is akatokoni amoko asanti is Mutongo TV on DSTV channels na indi netugete metoke netugete metoke nkaleko nisu mondo no mola twenda autolezete tugete vu ometoke mono mondo James Nduti Florence Bativo I wish Kalonzo asijiunge na Raila mbaloka miaka ngapi amefeli jameni our Senator Dani Manzo and our Governor Mutula na Kiyo walimwambia Kalonzo asimame without Raila mbaloka mwe Kalonzo ongameweka tena Raila na hii kwenda na nozo ya mweta mbaloka mbaloka ni sieto ya kikamba Paul Mutesia tuivika 2027 Raila ndake wa hemo kuomono haya Simon Mwania Erastus patia mheshimiwa NIMROD mbai 5 yangu ameongea ukweli 100% maneno yake ende mheshimiwa oza hizo 5 sia Mutongo Yosu aya nendo soma motomani atatu nikaenda no sesimu kwa kanini bomba ni sesimu kasanga zile speaker yese idha yesawa nikaenda to sesimu 5 tuke kwa mondo kwasia NIMROD ni muna akunite maundu nesa well done akamba tueme kwa Ruto tuete wecheni kingi ukambani John Wambua nende wa Muthiani kenda no sesimu eta wa Alfred Masai Honorable NIMROD mbai yakakwa muno ikumbini nundu we wavata muno ukambani utabasia agamba kweli usino tumani Alfred Masai kumweshimwa ambaye ndokaye muno ikumbini watabune ne musiasi ozu kunenda tuose simu juu tuose simu siano ndona kanini nenge simu kwa metukeni kenda wese yani twende yana Kilungwe nondo yes wambe no hello Mutongoi hello ndio mwewe hello Mutongoi hello habari yenu hello habari mzuri sana mimi yule mtu wa kule hapa Roiro Bebwa Roiro mnasemaje Roiro tuko salama Kiambu iko salama nasikia tunaona vile mnaongea hapo aje mtu analimike sana sasa mimi hata si ukabani na Europea lakini mambo ya kukaa upinzani kwa hii serikali watu wataumia sana. Watu wataumia? Na ukiangalia President Ruto
anajaribu kuleta Kenya pamoja. Na ameagia hata zile vitu amepeana ukabani na akilinganisha na kura. Amejaribu na hataki mambo upinzani sana. Lakini tuwe na upinzani ambao ni genuine. Okay. Si ile tu kupigana tu ndio upige mtu. Shukrani. Napongeza huyo bai aendelee tu kupiga hiyo siasa ya ukweli ambao at least watu wakuwa pamoja ndio mambo iende vizuri. Na maendeleo ifike mpaka huko hizo demu zinafanyike watu wakuwe nchi moja. Mambo ikuwe vizuri. Lakini asante sana Yeah. Aya, nzuri musezi uri kumangara wasiaro iro no wewa kito nena ende ku nena niku utewa tose simu ya keli. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Nenda ni ngwa kama ukipana kama mama. Daniel. Ndo ke vya tongo yesu. Mwagedwa. Na uzumba uyombo mwaze itana. Noza. Ambeta maluto mono. Na woni wake no kuliba mungu na demo kiwanga hii. No iya manzo umanenga kalondo akiro isinzo. Ilo abalamu engie kwa limwa iwati ya ni aloto. Ndio kalondo agena kwa ya lailai. Ukwenda uyo waleke na kwanza kasha kondu evangi kena kwanza ne kubi kalipota mwina miaka 20 pala bayingone kutoko aya kondo kwe mbaya ende na ungamo na manzo yunaketele na umoja bama kuweni efe na kumba utomo wenda kumba asante sana aya tuanze simu ya katatu. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Sini kansala Mbuva. Mbuva. Kalibu bayo kombene. Ndio sio akinochi ana. Magere gietene. Kwa ya kwenda manzo. Hata vile mheshimiwa Kalonzo hapo kenda likoeji tena kwanza ngome niko akamba matomo kanuna okay ni kwa mtu ni sekunda mno ukamba na mwanaka ambaye na mtahama akawai magunia ndio mpungi okay na manzo ndio hivi wakamba ndio imani kaserikali ni asante. Aya, mkunire neza tose simu ile. Kanini simu ile? Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao? Nena na Richard. Richard karibu kuombeni. Asante. Gavizia tumeazumu. Mageleka. Tena Tongoi. Mondo membo mbaye kwa akonera zimbo na ba. Na siasa no siene. Wawodi agana maanzo memwe. Eba. Na Sio wasema ni wadele lomo. Niweza oka round 2. Ni wadele lo. Pole sana. Aya, hello Mutongoi. Hello. Wako na simu yako yeduke za TV ni. Hello Mutongoi. Tuenena nao. One na mwezi kijuma kana kama na kakalenga. Karibu. Kuma kuzo mweteka wote. Kama mshukuru mheshimiwa Honorable NIMROD ndipo kamba ina manzo. Mungu ateto sio. Pangi nime serikali tena ya mheshimiwa President William Ruto. President ndio niko na serikali yetu kwa baba. Naona ndo mabuzi ya serikali niko kutupa baba. Pangi njikwenda kwamba kukuja Honorable NIMROD ndipo kamba uko ndo mweteka wote. Na ndanda kole ni ato nengete kwa tingeti tu amboli ku 2017 huu.
ndakolo ni madhawa muno kwanza we tutavingo nenda pangikwa tournament komanya wala komanya Wagwiwa mwenda tournament. Okay. Tena tournament na peto tumana tuko kanga tena mboli tena mazomboli. Ni sawa sawa wagwiwa. Ni sawa Kato nengonge mwana. Asante. Aya, nenga simu ya muthia Nenga simu ya muthia. Hello Mutongoi. Ni nena nao. Nena vita mamina kubalukana. Aya, karibu vaa ikombene. Nenda ambapo mangeni pia maanzo ni mulati. Ndio maanzo ndio mawazumbe mapao tena. Kwa ambapo kuna kitu na ituma ndo na. Wangu na wao wangu wao kwa na ku nembele. Na ndimu au ya bamba timu kwa la la ila. Ndio la wao ndio kitu atuikesia. Okay. Ugo na unambo ndo mandu na mutula na gore take ndo na SENETA. Ana ndo ka ndo ambaye ndio kwa. Kwa mbao timu mjoma. All right. Kwa ndio mama ndo nando. Ni movia muno. Wapani. Aya twambe ungabela simu bau niona kundi mazimu ni ingi muno indi nondo amasaha maitu twina maundu maingi vatu kwenda nene ni movia muno ako ni masimu na indi niona ndo ingi maendeno tuma mautumani kanisa someli atatu bani kenda twende na kilungu na ni thinkers hater mwana wetu ungale kwa YouTube as a kindly ERASTUS use Mutongo TV time to push for Kambani socio-economic and political issues like Mwingi County, Thwake Dam, Grand High Force Dam, etc. NIMROD is a man to watch. Tabia mbai asione kiti ya governor ni Zombe Motito endau navo. Jeze uya asiata. Jeze mheshimiwa. Mwamwelewa. Aya nengonenga mwana wori. Ngonenga mwana wori actually comments Manzo chode tumai mbakaende Andrew Kenzi. Manzo, your decision is wise tutafutie maendeleo kwa Ruto. Usietwa Anthony NZOMO na indi wa muthia etwa Samuel Nzuki yasiai aheshimiwa makunete siendo nesa piu Manzo alia kusiwa nesa akalika Kenya kwanza. Eras please ve visa mweshimbai kanambe kuedit Mheshimiwa baba mundu wonie nikwatia ni visa jisi then wa page yako ya yuloa ya sia kuyana nake kulia kana nove ndo ito nyakwe kweka beto ni woni waki osu aya naende yu ni mwethukicia nendi nenda twambe kwambia obu nondu ineze mwena mondo maingi mo react yuloa makule mayenendi na mawoni Mheshimiwa mbai kwanda teko imona nusu Sindwisi onzeni sianenzi mama tusakuite na mtu ya ona uwe data nomba kuigize ile na yata kuigize kwa kuigize ground ndo ala kuigize ground wewe aziata maoni magao kwenda kurwa bandu maithi ground ikandile naku kila na kwatia muno andu maitu ni makwenda tunenani ni makwenda tunenani hiyo ipindi takije kumbe ipindi lingi cia siutumwa kamba manenania nukuga kana kamba ni makwenda tunenani yes na nema kwenda tunenani titosi cia muno itani takamba ulo ukethe ni twende anona ni ipindi nino tukende o bandu twabika level ya okumbana yes Kalonzo tambai tuwaipa kodama dayudi tu Germany NIMROD mutu andana jab ukethe ni tumba na makumba na takamba iya ndo ni bandu buni bongu amendetenye tunenania undu kamba uthi tunene otsumbe tetonene otsumbe indi muno tunene amaendeo tu kwata nde takamba yes no mpaka matetheaniswe na bege netikela na nene na ERASTUS suo ngunena na Ruto ni kindu tofauti muno na Kalonzo na Ruto suo ngwetia Ruto kindu na Kalonzo akwetia Ruto kindu nikibathokanyo muno kipeka kigonyo kirena no mpaka twitikile kweli na vala be mundu mulitu no mpaka twitikile mundu ne mulitumbe wolonge Kalonzo ne mulitumbe wa NIMROD so na Kalonzo su ambe NIMROD ipetange mwana no akuni kwate mwana wa kuthengea Ruto ne mutabye ne inye
ni kwibetanga nundu nezi Kalonzo no ata Ruto na Ruto ake nene ja mutumia ata Kalonzo akeka kila jale to kamba okay na sindu izi ndio tjano nzi kama makwenda tunena ni kila kingi kikumalukana ni chaguo ni Kalonzo na ake no yete kile kutabweju no yete kila tabwe nundu Ruto ne tumutabazia Ruto nyema tabela mutabiti ni ile tenake ni ngalene yake ngumotabia ti kwake mutsi ngugu ni liogwe no amacha o siasa ne ngumotabia mpaka kuthukizia ngwagi point yakwa na kwirikilana nayo ni kintu cha maana okay Kalonzo pepe na kuma historia pepe kintu chuma lukile kana ndatabazwa na ndeiwa pau ndo ambo tsumbe kando tatabazwa no ndeiwa inete kile nelewe lambe ndero yanga yasia no miengo ya ibindi eke ngo ya nama nedwe na ngo ya nama ngo ndelu ikwirwa ukutagwa ni kila mundu wibukizia kila mundu atena umwathayo ena ulitua kwekea pepu ya ndo methe wana guo kana Kalonzo ndekea ite inongamie na Ruto tatu ikatunga mana Kalonzo ndetsa kumbekea peke ndo kanumene ino ele totumia ape tukibu utumbe ndo tuoneka peilu na ndo mena kuyosu Kalonzo ne wikie bandu undo mwena watia etetele na mwelele kerandu na kino ele likile randu baka umaluka yoneke mundu tio wekala muzumbe mundu wabe bente kapio atwika muzumbe ukutabwa ukwekea wina thayo munene utekuke andu alangi na pia no mpaka pekero tutakwenda nena na ni chamana kita wampesa au we no mpaka tuone Kalonzo na mbeza cha kwicho uzumbe wa Kenya nundu teta tiene ena sio no twene tulikandakane Bigilio rayo adio ka wiki mwatheleloe tikala ndeteka kweka campaign iya ndo ya ndete uzumbe no iba no mpaka tukula ni Kalonzo tumia mbeza cha kwicho uzumbe ba nundu tamuzije o inde nacho na no kutumia kuona kwekito interview ya deputy president ni Raila ogeta Kalonzo ana mbeza cha kwicho uzumbe ni kwa dio ka interview ya deputy president ndetho kila ikwiti weka no tuwa kanjo manda mbeza cha kwicho uzumbe asiti ya opposition ye kana asiti ya kwarenda na Ruto serikali okay no mpaka tineno lo kwenda ndo kwa kenda that na meya na tino kweli wa Kalonzo no zenzi tondo ne ya wana mwike ozua ngai no bingwire myana ya Kalonzo ya koza nzino tsumbe indi na kubezi ndazi ya gwalite kwikata mundu ndawo ke uzumbe kulingana na kwando tsika neza asante na nizizu natalania sindu itatu kindu chambe nambe kwithukizia kindu cha kende nebunditse kwekea kindu cha katatu na mande mbeta andu meate ya chonde cha mbeta alright ni muvya muno mheshimiwa nengwa kwa kwingi otwende mheshimiwa Maanzo niona wiliana niona withingitha nje mutwe mbai imena nenda kwa sia miaka la mheshimiwa Kalonzo wekala siasa ni miaka mingi na no tuwe kama munene wa kisiasa kwa ukethea ona na mutavya kindu kana ni murodia mutavya kindu kiuno ndo ndo achona ngite mbeange na kono ndu chaendie na ndo amonde me serikali na menza serikali monde maima kanu na beundu matua na moi na ni pamona historia ya ndhe ya Kenya ya kisiasa basi zondo siasa iko no America ila Trump na sumbekete anduma upinzani wa America Democrats ni maneka dilenza mana kuna na serikali ya Trump inapinda mwingi muno yesa kuomboka na Democrats mo kama masumbeka kwisila mheshimiwa Joe Biden kwa hondo Ruto unalikile unazio sobya serikali babyado taseubicha no wo o mundu nge yote to na sobya serikali oenda no mheshimiwa Kalonzo oenda no mundu nge mwewu nikwetekana na mheshimiwa MBAI no mpaka bendo na pesa na miaka la Kalonzo wekala serikali ni tia tende pesa sio na ma connection maingi muno andu mena titio sumbe ejumete vyo maya taembeza ona sia mheshimiwa Ruto ana tumiye sia biga bandu sia mbako thela lakini andu ange mejumya mamongelela pesa wethe ya campaign yake niende samono na ana kuna maundu maingi maundu ala mana kunwe mheshimiwa Ruto te maundu mangwe na mama nae mayo lumuno ange omatonye kana ange matatonye kana nangu kethea odabara no wonso sumbe andu nimekwana no tabenze imwe cia tumika
itailete au shindu cha muthembo su lakini nato sio ku kotini whether ya koti kila kisia gwane kana maundu monthe ala manekikia nundu bai election ndo aje yana kwathiana ni mana pinduye undu enethe mana twite na wa sisia enethe ni mana twite kana katika wa Musumbe Raila na Musumbe Ruto muno andu ma paake imani cha Kenya cha Central Kenya whether amote yani na we awandu ma Lake Victoria ila ya Kabilondo tena whether yani meona kumalea kwa wingi na wasisia ni kulota na yuma na olono usinda na olono balukano na kura sindo asili o yuko ndo nijo gwetekalana na mheshimiwa NIMROD yuta ambaye ni twalete unena ni tete kokitana na tinengana ndaya na kenda kila dukuza kwamwa twike wethie kina binya na bai mundu wendo aese uni ukathiata yes ona bala kuma tene wanga FM no to no ma kugenda suya kana kugenda kulingana na ndo matu maili kondo wau sinduni sindu si kwenda kwikala itinena ni wala kila binda tuisisia kufikia ba ubathiata alright andu ama yubingwa thimba damu aya braza ndo makwa dosu mbe manda ama mang'endete mameti ongulu ko mheshimiwa Kalonzo tete ni mundu ichongo chumu kana ngo nyumu no undu onake endo wako nzote to ando ingi na jenu nena na thukumanga hii kazo kakanena na ndo siasa mheshimiwa ambaye azia ndende totavua yote kilo watavua juu ningwetekela na mundu nwaleta kutavua lakini wamina utavua kila watavua na mbona kana kwenda na msimamo wako mundu ukatweka na kuwe ingwa ni kila mundu na mejilia make waleta uthini kama no ba uingiro kwingwa kuma mbe nginya mwiso akondo wau ningona sindu cio ndani taileta kusiete mesane na nenge no mithano ni kuma mheshimiwa Ruto asumbira tukwenda tuona mithana yana tuone mwako omwe nenyekela nisi ubinzani no museo katika siasa nundu kunite okelele undu maingite ni wothe yewe sindu na kainge ni wethia andu ame serikalini mayutetheka ta muno aame ukuna kelele bao binzani kidogo ngwenda wako ni sindu ibike makueni pata wako sindu ibike makueni ni weka ne sawa nene yange wa maundu mumo kwa nyangalama ya mekalile mheshimiwa ambaye nokita kwa kuulo akiu tutunena na mheshimiwa MAANZO mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Rigathi Gachagua iyo na umonde nimethe mataze mayikulia binzani ala mazinda na ala mheshimiwa Raila mheshimiwa Kalonzo maiki kulikilela muno mundu mangalama ya mekale nondo ni part of mess ila yekiwe ni serikali na hivyo kwanza mwaka nengi serikali la hivyo iona kana mheshimiwa Raila mheshimiwa Kalonzo ni mahasangia banene ngalama ya mekale kwambata unaona mheshimiwa Ruto ni excuse kumeki kana ni fact maundu anethi mema kwanu nondo edukisia mheshimiwa Rigiji matuko haya tuharigiji yazia manethi story taking na agenya inge maena hopes na serikali kana yaliko kalama amekele ne kodea meazia mauta meyo luma na na silingi omwe kalama maleume yolo expectation vena sio mbingi kana serikali la yobwe ne ya maundu matesa wana mailo nengwa mwana makebanga niwe mheshimiwa MAANZO ndikwe kwati ithie tu mathina la mekwo maiba Kenya beboka na kwende pe weekend na bitie na Uganda tuendete Independence Day na national prayers independence ya kuma na ina manatani ya miaka miongo na wewe ku uchumi huyo na thina Tanzania we na thina Rwanda we na thina Kenya we na thina lakini wasisia angalama ya Kenya yeye ulangu kwende yinge twena sio na hivyo ndetu masia mauta ukundu kuma nondo mauta thoa mauta niguo ona na jangalama ya ndi ile hata kwa ndio na undu utona kwasia ni Raila na Kalonzo mana atumia uchumi uthuke toka London America Germany Japani na muno nundu wakao na Ukraine na Russia nundu yuna Russia niyo mauta
manio gas kwa hiyo kethe ona nthio nthi cia Europe Russia makaja mabinga gas kwa mundu ugale na yune kuthithu muno kwa mundu ubibya nyumba yake na maina zazi ya yotama mete moga ububa mwaki ko ndo uyu no mpaka twetekela kana thino we guothe we ulwande na ndugatuke ni Raila kana ni Uhuru kana ni Kalonzo onamo manayo serikali ni Mheshimiwa Ruto ni wona deputy president miaka cio yonthe kwa malike weyane sindu cionthe ngoja sindu cionthe ila mathiene nthi mara ndu bantu mameanisi lakini maitu ana kwambia kwaja ningania na bau ni batu metelete uno batu kwa matu ya ingi kana tu mayo jothi ingi nenge ulona meje makatu wa bau ngaiti wa mwa ujumbe wediba na tu makana itu teje kwa undu manekiti undu manewa makunita serikali ya Uhuru na meza kana ombebua itu tu makuna tikwenda tuthukumwe na maima nondu tu zovyo uchumi wa bandu bako yuwete njie mona kuka kuwa Kenya bwana yugeta tu imanthe wembe ulaya elite andu maime makwade lula mokwada trick irrigation ndira yukilio kwati hayo ndunge ndino iunika ekayu besa ila nini twe nacio kusikia neza lakini maya kolusa ni waende ama andika mekola methei na nundu ba mbunge bakita enda mbunge kita utwika rubber stamp ya ukakona rubber stamp ba ondoketu andu makathukume andu nene sibagenda uthukuma ni kwikaneza na kuwa wona no excuse monengane no bandu babeto tumekwenda kwikwatia na meikwatia bumana yukeka bandu baambia ku pauni nzemo ya kwambia ya kwenda na mwalika pauni baatu kabandu katika okutawo na maikaka nyumba yo kithanga thini nundu lambua yuga Biblia yaja ya kuiwa wethe wa usenyo munene ndo nyumba yaku baga nyumba yo ibia ni ile lumu nagenda mbua yesa kukana kisebe serikali yo iendeleza na kwiko uti kutinda matuleta ndwangi makosa na mama nayo serikali ni zudo manaye ba musala no mana changia kwa mawoni na vyo ndo manaye matonda kwika makabindwa uchumi kwa twambie kwenda na mipango ya kata nagenda tume kinduni ke idiombe nundu kana mina na kwanza ati umala you kanu maluka wanga afemu you know we say idiombe tesiwane demwe kana idiombe tendeke nimwe na Ruto niwe pilot natuka tuka netwa nangania netwa umesia pilot kana niwe captain wa meli ino idiombe twa imwe kwa hiyo na itutia teteka teko binzani twebo tukune wethe atekete ukima tukimete ikuthu patena kindu kena mubango aye tuyasia siwa yetu yenye ndiambe au botho esiwa yambe udiko kangane kana ithi ni umeche pilot wethe ndatwa ichandeke tibaloka ebikizo nake mawaitha maitu aikua ndu onthe ndumwe natete kelo bizani nundu wibo nagenda inde timiseuvye nakundi taile tenda tekula twikata tuseuvye ndino lona emunene inaimbeza ila ina katika corruption na nozo imo itumikie kwetia ikula nitukuungamia corruption twake nthi kana twende na andu amwe kwithucia ange matithina lakini izo ni allegation ya kana nicio tumikie kwetia kula ndo na uwe kana be mundu rumeje ene ni mubya muno na by the way guest mwana inage chalo mumo majority leader wa MAKUENI ili ba Mheshimiwa ambaye wile ambaye twege neza kwete kuombea siasa wa chumwa nono tu makanisa ni tukomani aba na muno alamo kai kuombeni ya siasa Biblia memetia itina Mheshimiwa MAANZO no kweta Biblia abandu mundu muyaka nyumba yake byane tikithanga thini Mheshimiwa ambaye bauti yokulia Biblia no tuna kwoti mezo na inde mu byabo none kuona ngaino totongweze Mheshimiwa ambaye kijangala meamekalele nikieti thina muno ba Kenya na wapika serikali ya Mheshimiwa Ruto upinzani meazia ni maathanie kampeni ni Kenya kwanza ni athanie kampeni ni makathe ngala meamekalele na imeazia baya kwa mambo banga maundu neza nukuona chama Mheshimiwa MAANZO kweta kana serikali no ile kuungama na ebindi ya mongo na yili ni kiamba thina no yimandanzia cionthe weze ya Kenya ni mabikiana kwiwa yi kweli serikali ni yatuthinikiana ngala meamekale ni athea nindatane neno lowo kulingana na akili yawa serikali no isovetwe na serikali cionthe cia kisiasa Ruto anekionena nandu mambo ne kura itwambie buyuchumi niyo uchumi boy wathukie binda yao wabikie bwata yani uthuka yu uku wanotso yu una thukie binda yao una thukie binda handshake ure muzumbe Raila yao handshake
Kalonzo amati na Ruto ekitwote iruto nake ni kibindukanie Afrika no kusobya na hata na bina matukweli kubanga ondo kusobya alama na abukije makwante yo mulondela nake ndo tena mundu kwa matungya ndona mundu kwa matungya Ruto na right ta mwana siasa na no Raila wanenkwe mutondo inana ya no ndabatiano ndatabatswa nundu ana alonzele uru mpaka adikwe yapisha stadium Africa People's President na anze yakone na ate kutagwa oinde na bati na tate akatumo tumo tabi nundu atabyo enenze modima na nungu tumekuona Ruto na Kashagwa mabangi mayeka Raila kana Kalonzo manzi kutabya ndo chindu cyo bungu na nundu ne mutumbi ngubindya mwende no tabya ndo chindu cyo bungu no bungu ona kwandwa ne na munuka wo matabya kenda mathime nuula kwaguo nundu Raila no kunena uchumi nini ni itengenezwe isuyifanywe nini na kuniona anangie na nende digile matukwele na nende na kulunga na iwasiu ando nemewa na nyenende na kulunga ngubindya nwezi ando meno kana ndeto yati agwa nena uno mpaka nene tiakwa tenda ando meno kana ndeto ile kija neno Raila na kija neno ni Ruto kija neno ni Kalonzo kija neno ni Rigathi kenda mathime na nukuona kindu cha mbera ilo nekie ni Ruto nekie ni kindu kija leu kwambata subsidy inatwikika mbemba siumanza mutu edho bawa silingi maanele serikali nebe silingi 50 mundu ebeana na 50 Ruto azia kiukitethia anagire short term ni short term na kitu meambeza mbingi na kiamba otethia kila kitu no otethia ni mukulimo yo kuima mbemba silingi 50 serikali kuiba mutu kendo the suwe beana 50 ni chikeve mbolea kenda ndo alama machei mbemba mumi mbemba mbingi kenda liuthe na ene modo wa serikali ite matete cha kuthoa with serikali yake mpesa nisipe kindu wika cha sobyo wese kusobyo no sobyo mala mengi ndia mugamba atianda ya kuambia ikiretene nditimwe mbingi no wa ikirete cha kwa no kurembea no dutanje ya kuya kuthini no wikeke kuno awikunika ya kuya kuthini yunde ayo thezia wa mauta ni mbingi na none Ruto asia wende na thina na kuwa meta Russia nundu nthini aise mauta meko Russia ni kwita Russia dunia ni kwaza pekatire mundu wa kuwa mauta Russia ni kwita Russia ni gukita na Ukraine no Russia ni kurotia mauta na mbeta chinze ipatili wa serikali ethe mauta lita wa petrol ubawa silingi ya na 800 patili wa serikali MBAI silingi 300 ni bewani 20 Ruto achane tikiti kwa Russia kuwema ni sawa nimena makota makukita lakini nditi to kawo kitia yao tenda mauta makuwa mambeta nini kenda mathethoa patili wa kwa mbeta serikali tande kuikia mundu mauta ngalini ni mai makuwa Russia makuwa mbeta nini na ama kwa zete kwa Russia ni mazi Kenya we na we yathi wa kwikondo kwenda isi ndu tutiende no bangwa ula Raila akogela onena iwenda nena tebindie yo jujaga kino kana ndo kijoga ndo tete na manuka ndo tete kwetwe na kusoma tena soma ya PhD tena za kwenda kukura timonuka so no mbaga demotabia mano serikali kwanza ni ibete ndena bahati ngwezo tabuga Mheshimiwa tunene kiucha mbolea kukwi mundu ngyo kwesilia no to yeso bikabu leu neto abanda tokite mbwe tokite kuwa to bande to kaketha nindi akenya mekule no betho na mupango wa kwamba cushion ingalama ya mekale tutwika neto aketha nondo ketha ni mbolea ne athea tukabanda tukaketha pene ebinda na akenya maendera kumea kula Kenya kuima wai ukamba kuita lawata kumo kuima wa kula Kenya kuima wana mbolea ino ekunene wa liwi wangu tofauti we ula umea we ula umiti mongo we ula wina menzuka so liwi na menzuka ukeke mbolea ya mbeza nini podha la moyumwe ukekwe bawanwe kata no athea Italia kuunenga mbolea liwi na menzuka ume mwingi kenda mbeza ithe
teke kuota mbeta tande kweveandu mutu supermarket kana ithine kicha kuiva mutu ni kikwika kila kitu long lasting nikikwete utedio ukwikala po takia jo twambolea mbembete singibe bo wauthe na nijuke nasizwe ni sawa ndo makume ama yumwe liu mbolea yu kwara liu ingibe lakini nayo yakwara liu ingiba uthe na uthela pio nebinda yaza kuteke cha kuyandu cha nota wina marelia na unya panando ni sawa mundu no yakakwanja lakini panando yungamazia mundu barwa mazara tu ila mazara tu modela utioka ngwanje kuretema no kwanja kwa lole mundu ulo lo ni kwa rona tinda na malaria wabo oru do no ezi patilu akomelia panando mundu yakakwanja kili ati tatike kidimo timanene typhoid wina yo tu to ndawa ya typhoid kenda uko kupoa imwe. Okay. Asante. Naona mazao maitu maendete ati one na nyono tuendesia nondo bebe na maundu maingi mapata twailonenia. Mheshimiwa Maanzo, watu sisi ilembeta ni ito kamba twene ni ilembeta na maendeleo na ndongo isitu nondo nongine tukanene ndongo isitu. Watu sisi ndongo ita former governor wa Masaku Daktari Alfred Mutua kwa huyu ni minister nominee ulawetele uvetu wa mbunge wa foreign affairs na usuti mwana mwanini atio chama motongo yongena inakeba wito wa chalo mumo wachumane mobetu wabigena kwaze kana uzuni mwana utena vina mono lakini ne mwana webina andeni welembeta itio kamba na Kenya yonde watu sisi mheshimiwa Mutua mheshimiwa Madhama oyime serikali ni mheshimiwa NIMROD mbai mheshimiwa Kawaya na Langi nuko na threat muno kana uyu mwisho kwa ndongo ya chama cha Wiper nondo kwangeleka nyo Mutua makwata bina bayana Kalonzo na Mudhama makwata bina Kalonzo mwisho ni wa kufikia na kutwika imbai ko mitongo ese bera na thina nondo babe ame serikali ni na kende serikali ni ngale kwa upinzani na ame serikali ni mena bina kumubita kunyufwa kwa ngawa na Mutua lona ingawa na baba Masaku mbeno nuko iveti na niwetele to kuno katika veti akule makule nondo audit report sivo kwa na nyawelo na kunia Masaku na welo to ne kunwa actually veti na yambia une kwa na mheshimiwa Mutua ni womwe audit meke to ni auditor general kama dhangu makusovia ne ka siasa nomba kama kulwa simonde okay kusungia inomona yemonene na serikali si account ile ina veti ni besa mingi ukethe abana makulio na muno masibitale nando kulea kuiba na makulio maingi muno kwa hiyo katika veti ngisu makulio nuno kukulwa na kini ki siasa yu bwana Mutua ekitwa bau na wethe nitanze moya konya Kalonzo nondo niwe watu wa we minister wa foreigner na weze maundu maingi ma dunia ukambane no baume mundu ungitaku kwa uno nzie moya olimana ki siasa yuba huyu mheshimiwa Ruto akitete kulima mheshimiwa Kalonzo lakini huyo nikana ubwo ndo muno na nenge Mutua no ka ukule makulio akatu byo ka usungi hata makulio mepo asungi tumanye anda maundu manani mana ya miba ku ya makato nyaka na kuya dhiko twika nono kuthi kuwakilisha ndia Kenya minister wa foreign endo adukumeta bakupe monona musumbi na mniba bikaba lo musumbi akabendwa nyama wasiri nondo nao inde na nondo naweze sindo ini sienda mundu wena binda ya za kuima na kana experience na muno kuikalanya na kuthukumana na musumbi yangi wangelani yelata na Uganda no ni mheshimiwa Mutua anokiyeku nondo minister wa foreign ni wenda na musumbi ithikulu kwa sindu mbingi muno ibange thagwa ni maofisa ambassador bateza kubikia minister na bateza kubikia musumbi nondo ni mwana witu ithia tumwe kwati sevinde so tiima mwana uyoke koloni yakwa hiyo nubona ki utongo iwa ukamba yu utongo iwa ukamba titene utongo iwa ukamba no mbakata ndo sisi andu ame uka uthukumana na no tuke minister wa foreign mwayuma ukathiuka na kindu ute kuletie musumbi waku neza nthi wendie
wewe biko ke ya uto iwe minisenge kana obutiwe ko kigene kendo kenda ki aya na saa ingi asumbe maundu meka nundu mawaba ukatuma mbunge na nundu mbunge ni rubber stamp mbunge ame ukakupitukia maizo kama iwa no musumbe kwezela goko ne gogonge mundu jwa bikapa umbitie inde na kaenda timu ya sasa ndwale wakuya na ni mbunge kwao wambaye kalabaga ndo ndi kumambe nduke na bayoza mundu ungioba bayoza ujumuthama kana mundu unge ayoka kwa zamani ko siasa sikalata kaingira ke kala kapendukite nikona age nduke bya to kiilie nacho kiilio aya siasa siambete uthau kwa siambe kuyana niwa pendo awe ya mwinge na chama NIMROD wetie mheshimiwa Ruto te mundu uthau kanake nuno nie ba una ngokele wethia nuna kunie siasa ina yulu muno na musumbe ndendu na mundu kute mundu amba mnyanya wa musumbe ndaingwa ndo na mundu na ndaingwa kibena na mundu na musumbe asumbe ka nobyo na saazi akutumia obyo zuzi apika nutumika Biblia ndiketo kondo wewe kala na sumbe kala we jonjo muno na mundu. Asante mheshimiwa ambaye watatoa sisi ya mheshimiwa Mutua kuyala mekuona mheshimiwa Mutua kwa uye na mheshimiwa Ruto na kwanza mwaka nelenge notonyo nenga ngwebina uketha na bina serikali ni na bina na aingi meona ni mwisho kwa mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ule thito atongwese mbaya mukamba na kunuwetie waze kana akamba onthene ni mawaipa atio ni babika aba nogeza hithi ani waungama na chama ki atio niwe mutongwe wa mbaya mukamba nukuona akwiwa mheshimiwa Mutua mheshimiwa Muthama nondo me serikali ni me mwisho muno kwake utongo yu ambaye pe mundu aneni na nikwa teno wetangula isi mutongo inomba kokele mutongo inomba kokele nomba kumaluke Kalonzo nde tuikize mutongo iwa kamba na temwira mutongo iwa kamba na baiki bila kira mutongo iwa kamba ene twanzione na tukwazi Kalonzo no mutongo iwa jo wakamba nikuithia ni ngokilile yethia mutu wakethwa threat kwa Kalonzo ta mutongo iwa kamba no mpaka mutu wokile no mpaka okile tekilike mundu uri mutongo iwa kamba no mpaka yeke sindu nyeni rodi none kabisa mutu wa kweli ni mutongo iwa kamba Kalonzo na thumwe ni mundu ngita Muthama no mpaka yeke sindu no mpaka ongamile pandu akinenze none kweli na kibeti kila kimuziki kuona kibeti kila kikitise kuwa kwa mheshimiwa MAANZO chone kweli mutu akana Muthama ndo ngama Kalonzo zaati yake ya kulitaya nezie kata nezi afika uyo ona wane ngo ministry ba ona muzumbe akati ndawo kikite na wale akukila wale akumalaka oya wa mana woneke ukinende ne bende amongo andu mone mutongo idio witha no ya wajo wa mana no ya wa mana kila kingi ni kuboya mutu wa ithuru carveting ya tukimiza for foreign affairs nundu atona kulio ithuru pake kwa mundu ngi uremo gamba tekoze kebela yu ndo kebela kine ngwa gamba ala tu mwenda ala teto mwenda ni wito na buni wa gamba tritio ka itu twika mugamba ola wakana kagwe andeka ya nama iwo mundu kume mugamba utakwenda mutu wa utwika minister of foreign affairs ulo kuye mutu mabu panengo mugambo ngono atonda nengo mwekuyo so nyendo no kulia kamba mondo itwitikana nina tubo ya mutua atwike minister of foreign affairs na tubo ya Ruto nundu kume bindaye nyayo ninde akamba madikile twina ministers twina ministers yu twina minister Mutua twina minister Penina twina minister Penina na nini Monica minister itatu ile ngitene wana Monica eweka na atwa ni mwekuyo utatibu itu ntamonenga ni ni serikali ya kamba na mono mpaka mogele monga moneke utondo Kalonzo wegie ako Kalonzo la we na moi ne wo kililonga maoneka ni sawa moi no kwela Kalonzo moi no thengeze Kalonzo serikali ni indika Kalonzo na ke no unga mieta mundu akamba mona katheleka pe bandu Kalonzo ro ajo akamba na nuo mete kilile malayo ni mo kile katheleka akatutwa hizi na mbe ko okilile boy
I ange moneno eda ne penina nditu mutia penina ba penina ni kugela ni kutume ministro wake akogela mbewa mutwa apika no mutongo ningi ngilu vega bindo ne mutongo waka yes so anwa monde me minister no pa mundu togela ona ati mbunge NIMROD no hokele anu makaze NIMROD twadiro sisi ne kamwana kabwana Yosefu kabwana Mundabiti mwana yene majenero lakini nime mwene Goliathi ende David kuma ndeithia anikabira nano nikabira na Goliathi unye kila ndo na kile nenge ucha no mpaka mundu la ugutwikika no mutongo wa kamba onga kamba ona mare atabie mone bano mundu no mutongo ikalondo na retire all right ukoona pege no wenda andu ala nditha tiani twitsi ng'ombe wina ng'ombe kitune kana june zawela mwene juu ikala yuki marurungi na no wona kalondo ikala yuki mamutua na mukibukibwa bwana ni kawaida lakini we watsulo kakilia etalu ila mwene juu ibindu kabanini ikwendo kima katalu patilu akatembe ke ko bindu kamadina ndingalia manna matame etalu ikuma kwa juu ni manjo tuo na mudenyotu ya kwa kataluka muradi ni ka bindu kandi ke nzamba kawanga nengo bindu katindi na bwana one thani mote matahama etalo ni megara megora ino mpaka mundu abindu ingalia na kalondo genda yiti dalle kalondo mata all right indi kwizopika bunde baba mundu ne to bindu akingalia na jo na kalondo akili ho bindu ko dina mundu amogela wiyo ho bindu ka odi na akubotha ke bwana mogela wiyo indi neza kuona mundu ko bindu kai adina nyikingalia nao na kalondo ngama na matama kalondo maguma la chune kile megara mabika nene mabika aya no mpaka bo male muno ni muvya muno niona masama ito masembete muno endi otondo ni motabizene kana twina maondo maingi nenda kwa mbosisi ai na mwe ene ndime asiata kwa mituki na yindi ndiosa simusi anondo na no getisi wake nikendo ise atwa minukilelia na twe minukilelia mheshimiwa ambaye kicha obungulu wa mu ngale kosia yaosia KITUI South KITUI East ni gwethe tuna maondo maingi mavungulu wa mu wetu nene yakeu na inde twinene angebayanza ukamba na tio kamba bwa Kenya kwinanza na inde ni makwendo manya tato nguyi anyuve mibango yenyu ni iba wesaithia ni mwasukumia na muno ukamba wesaithia ni twaikithia ba mundu nakwa ni nza tutana mbo bikabwe kati some mautumani miano ndo nabano we maingivete kana yambie na ba YouTube YouTube ni Mutongo TV Stock FM official niambia YouTube nithi kwa Facebook nithi kwa ilitetu kenda imwe 5 kwa mituki nisise Twitter nondo nise Twitter ni ingibo na ndio sasa simusi anondo na anondo amasa ni
mavyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV niko kamemekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Umaniwa nongo dio gitia zimba. Akenya ni matuki critics lakini wanawe asiwe kindu kisio moko tabia ya bindu yeku tukane ni kanisa manyuma mtiwangane bomu kubwa ni kanivuli mwana inobi wedele ande bastua kaka nimesema kanisa ndikola spaki na kama na mwana zaita wakithona Mombasa saizi wanakoni anaweza kwa bisema hapana asi ningi na ite yabui otondo Yesu wa mea ya tume ndi yonde mukana iche ula uvo musio boya makanisa na gamba ni muboya munetwa cha ndo muboya company talent now engineering is passion professional unaelewa ina nende buna attitude ya hiyo na my mother kana no sawa hamuka mwini musiono ngina ede emu kiwanga Mukei? Totally Mukei. Mukei wangai pio. Kuna mungu tita na kulia zi. Nunu ndio kukena. Koni nema niyo so. Ngaino ukuhunde asiasiendo. That show you that it's not about you. It's about him being glorified. Umaniwa nongo dio gitia zimba. Musesi wa Mutongo TV nimekuacha chuma cha kikisio na mgeni wako atinda nesa lakini ndio vocha kimunguni kitu cha tunaini kwa mundu bata akamena tena kaza timoni na ngene na idea yake ila jizio that is to itina wakuta siana siena tena ukelia mwana no ona nyumba we motavyo mdepika umaya ane kana etrika mono asitwa na wikara kina tudu kesi siana situ na trima na kamina nasio sina mawoni misigo ngoya situ kusikono na mtukati akatwa kuifanya siate ngumenda ya hili kwa stereotypes siaje tunena nie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Aya karibu wengi tuende na kuombea siasa na nipole nondo wa kwa vitukanuka wasya kana tukwata ingi indi maundu mazonge tenesa zindu ningune na notoka vikia na kusonga yu nenda usisi ambao tumani kwesilanga liko ya Twitter @Mutongo TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag nguye ni kuombea siasa nenda kuambia na mundu wetu Monyao David Kalonzo should get a new secretariat, recruit new soldiers and get support outside Ukambani. Na ke @Mbindo_Joseph Asia okay. Okay, sawa.
ata mwithi sami yasia hi onakwa ni ona taku nondo anene ta manzo neto amona kwa kavinda kasanga. Okay, aya tuke kwa mundu kwa CIA witawa at Samuel Katong. Honorable, my MP, kindly talk to the Somali slaughtering our people and let us know your next move. You are leader to serve at the larger Kitui, the future of Kitui County, Kosasa. Okay, aya tuke mundu witawa at engineer Jacob Safari. The issue of insecurity is a problem, especially to our Kituist people. Yesterday, the bandits killed one at Mudha. You are the future of our county and the leader we are looking at. Do what you did last time for our people to get peace. Nitukitonene akiu mheshimiwa. Nuke kwa mundu witawa at Tony Kilonzo. Salimika mheshimiwa nene ya maunduma youth na utongoi ndi yitu ya Kenya. Asanti. Tuke kwa mundu unuitwa nendo sisi ya Olanda na asoma nondo naona aingi megi toko siokelela. Atiboni Mosambi kuyai tumanione waku mheshimiwa ambaye dio kwate mwana osu na wemwe hata vya munene wake eke ukwata ambaye yaitu mateka nondo yu netu meliberate chavinya agota vya mheshimiwa MAANZO usuni mheshimiwa kamutangasi Boni Mosambi. Asante sana mheshimiwa na endevya utumani ungiwe ivano wa mheshimiwa witawa Kisangao John Kisangao mbaki ambia ni mutinie muno na indi motumaini maingi muno masa maito ni manini nienda tuminokelelie na mheshimiwa ambaye nienda wangambia naku nienda tuambone ni ngewa ya nza nigenda tukikicha insecurity ta we moyumbe munyuveva Kituist ene ndi makosia yisema kwaku na ukamba uonde na Kenya yonde be bantu babikiwe sai nza ni yingi bangiye muno na enende alama mukune yekula nondo inyonde mu yatongo ya nyuve nimeokule atongo imaitu mena muvango ibana nicho matonya kwika ukesaithia inza onera yina athela byo niyoleka na twina akosia andu mokwa kumana nanza kindu kichanzani kindu ki Kenya yonze ta Kenya yonze na muzumbe no ruto no netie meeting na anatia nini wa muzumbe kashakwa aidhoechia na magavana ma kaunti ila siume tunenza muno ila mbine muno kaunti sio kamba zinzine na meeting izi ne rwabo na kimwe manenete wazi nikana andu no mama ndiwele ola wero omonjo tene nundu wo ite azetu bandu andu mane tiuzie mbua tuika irrigation woyu yandu mabona one okila andu makaya one no kemanzwe bandu ne serikali manengwe na kiuni joka shagwa na gavana Malombe nene na ofisini kwake na ananengana dikolini titwe anasiandika nesa na anasaini na anatunga kila kikweta Kitui county kenda mekalanzi budget ni sia county na budget ni national government kindu kitu awata disaster ta emergency liu manzo mbene mbemba muzele mbozo bengu ando manengo maye mbwe kwesa kuwa twande izuno yanzea baba hiyo kapomela kange tamba kwatia nando kunengo liu mabunia nundu ya serikali no yose bilioni maneli yanenge Kenya Airways kenda Kenya Airways idayuke niki serikali roza bilioni maneli ya kwa mbemba na mbozo na muzele yanenga andu makayama ke kumenza na twikwaja ndio chiendezwe ni munini wa muzumbe na magavana ma kaunti ila sina mathina nayo kula ule uma nigukutoa iwe fertilizer yuma ngili lizetwa maana hata ngili tatu na maana tatu watheswa mpaka ngili tatu na maana tano kenda no withe mbua neno liuno uma mwingi thinono wale no athela pio asante mheshimiwa MAANZO kiuchanza embe Kenya kumwe kwena leo mwingi bona kwa Rift Valley na imimaku maimete leo mwingi na we makumbini ona balando amane manasi anoto na wena aflatoxin kwa siana ni siale taenda na school feeding program na kenda with tuntu ambao vuko sungulikila hii siana mbe leo ambe upawa ma school
na serikali ndio ikite pesa cia emergency katika budget ile ya kitie mwaka tuyoka winga mbunge ile na vitie ya 12 pesa sivo kwa aimiala mena leo Trans Nzoia Rift Valley ni mailite kuthwa waliwo na ila tuna Uganda nethi Uganda pai bandu batauwa nthi ya Uganda kila bandu bonthe bembua na bele mwingi muno kwa Uganda ni ile tutute ya lihu na utewa kwa wa museo na tiusiano museo muno na the Uganda nitukalansha na mona za nundu mali oyo ndazi sila Kenya nundu matumia poti ito kwa serikali yumbadite liwe bomu yanu to na kuma Uganda ukauma Trans Nzoia ukapikia account sio ndeila sinanza na ipikia maskulu monde with siana ni sia kwata kendo kwa skulu na kenda withenza ne ya shughuli kwa wazi wakayu kama kuwene thina la munene twenda gwepena thina wanzu ukila nilia ikandika MAKUENI county shumete ngaliko siasa bo na kwina ing'angi na nguo paya athi ngaliko sia kibwezi be mwanake unowa iwe ne nguo na andu ba KWS no mpaka makasunganya muneza nundu tayuke kibuke nini nguo ni siukumila tene ugethe ni masunga na musio ikaomisiano na bala maomiti andu myaka 10 mebetu malete kuivandwa na kendo gethe mundu bala waomienda ine maanda imaundu angine watethia family yake kondo ugethe mathina suma KWS mathina ma tusi andu baikaomisio ingi na kwike budget with the inzo ina kila nundu kila kinini tu ubanda inzo inuzo kaikoka ikananga maembe ikananga matangi make huo ugetha ikayagela kimundani akenda withie na chokeune twasingatia na nundu tusisha kuminanza neke toto na kweka chuma keke na county assemblies no mpaka ibindwe budget ya so with the county assemblies with the counties nito na kumandali katika mbeza ila manengetwe sia devolution naona national government imandali with the maimu Kenya no unawaninza ibinda ndikulia a Kenya mbua ya uba na watu na mbeula ya ilite kweza counties with the nito abanda mbeu toja kusia banda ndoko muno ndengu nundu mbua kendo AENI na mbemba ila sia ilite itoza kusia matukwasu kondo tukala tuyumbanite na mbua yetu ithukuma na mpiti na kenda with the kila mundu ndanda selewa kupanda with the netwaketha na netwatumia moko maitu okumanda leu kalikoni isu ni muvya muno mheshimiwa ndeto nzeo muno na inde mheshimiwa ambaye yetu emina kicha ovungulu wa mu we muyumbe mu sakwe uno savale wa keli fa Kitui East na nikwidi tuna ovungulu wa mu muno ngalikoni isu Kitui East na parts of Kitui South nikwidi tuna mathina muno na oyu we bakube na serikali la yebo tongwe ni President William Ruto kuyalama okulia uyu mheshimiwa mbai ni chao ukwika wesaithia ni watatondo batoneka maundu aya ni mathela nondo ubungulu wa mu ngalikoni isu ni wa mwaka ulaungi usungi wa kutoa ni weva then wa mathina ma ubungulu wa mu ngalikoni ya Kitui East na Kitui South asante ERASTUS kitumi kimwe cha dumisonete kura no ubungulu wa mu nondo wa thino kwithia aithi mangamela mumiti ngamela Mandera Wajia Garissa makete mpaka mutha ukola nilo mundu arona kuma Mandera oke kwithia muthata tani ni kindu kiteleta akilete county isu cionthe mundu ethatio baba gwina kwake urona kumia ngamela ng'ombe mbui Mandera oke kwithia mutha ata na ukwithia ukwanthia pia kuwa andu ala kwithia ko seithima cia andu ala kwithia ko ukwithia ngithia undu kwenda no mapata mongithia kiu nikyo kimwe kinu kya misonezi kura na nate na kyo miaka yakwa 5 mwachimwa mantho no kutabia ni kindu no kitene na kyo mpaka na yuchuma ro chapyo ndatika mwisho twekala nzi na minister wa security na ndi na timu ile no ya security bwana Mutiambai na bwana Kinoti twasiania metho na twapulania na mazi ya serikali ndine na policy ya undu ya ilete kwikana na kindu cha Somali kumangariza moga kuithe Kitui na serikali ya sovya policy kumana na kenene kiu ya tse policy la hivyo ngamela ni siume Kitui zitungwe kwe yako nondo mundu wa Kitui no wetha cia inde na mionda
no ngamela ndisiika kulika mundani nina munene yu ila kwa twiki kiu operation yekwa kinoti we mwene mutiamba we mwene Mose helicopter mai mpaka motha mai mpaka kanali mpaka mai mpaka kalalani na mai mabunzi akambisio ndira siekusi asumali asumali ma kaula we mwingi asumali ala mengi matungwa na kindu cha tiwa andwala matinde ya kwiki usalama wa kila siku ambayo ni county security committee ambayo ni sub county security committee NIMROD ni serikalini suone neni na muzumbi yulo agendo cha security na andwala makome ya wo matovo kuma ni county commissioner wa KITUI na timu yake ya security andwala makome ya wo matovo kuma ni sub county DCC wa Mutomo na security team yake nemo motumo mo leo kumya ngamela nundu beba la begiwe cut line pa tu ngamela sika bitoke bo ni ibitu kiebo sio kambaka ku yandu na sio kana ndo makuwandu andwa maile to tunga ngamela kuwa selete kwithwa si malilo tunga ngamela niki tena malilo tukuma na lazima leto tukuma niki so ni motu ndilamu na nuona izie na nuona ya ando maitu thina ndona twa methoi thina wawonia methoi ni nduko binia kindu kicha sumali twa chonia methoi ainite kwanthia kwia ainite kwanthia kwa jene tu biniwa ainite kwanthia kwa jene tu thinwa ni ndi tu biniwa nyeune na mukanendete mutha na ngouma mutha neka kuona ngamela chuola ngamuka mutha ku kyoko na one na muka mutha withe ndi kuona ngamela nuongo uma mutha nundu be serikali yo mwene President William Ruto nunenganite polisila na ni anenga duni serikali la betuku yalite kwatiwa ngamela ni sukumwe mpaka cut line mwisho na ndwala mali to tumangamela mpaka cut line mwisho ni county commissioner na county security committee ni sub county commissioners na sub county security committees na maole ya kwika kiu yazuti kwate yani alright na kama mitu maende yana kuumea ndi ndia ona itu tuyando kana natende niwo paundo suo paundo twikika wete ngamela tia kumundani wa mwaitu na sieme yabuzi uma lugwa na zietinwa na ne mundume na nguma lokwangu ukulya ngutemangwa na tikuwa tubindie dunia ona yamba odhiwe dunia ile ambaye adhiwe na one na amuka mutha ndendete mutha kukulya mokulyo nendeye kutungia mokulyo alright one na amuka mutha ndendete kuonya thina methoi nendeye no pambana na thina nunu ni kindu kiratoneka na nendo kulya o meala monthe me kwambia kinanie me kuka imumba me kukina kibuyo me kukina mutha me kukina katene me kukina nali tukumaluka kalalani ti yumi ti kwatane ethe me kwinga ngamile ino twinge ngamile ino na nzeila tweze twaikilie katline na tiusi wa wethe tiuma ku katline ine nundu andu ala manengo yosuma thukume me kwenda kuthukuma azuni ngundela mona serikali nunu serikalini mutumbe ni weze county commissioner no komete mutumbe ni weze DCC wa Mutomo no komete mutumbe ni weze OSPD wa Mutomo no komete na kiuni chukunwa na kiuni nendezie alright ende serikali ni mwizi enda ambala tuigilia tuone nabo mundu ungi oitende no nena pei beti batwe kutaba kibu na tumale mongire ngamela sio itazete telo tunge ukuma ku serikali keka ni thete kume no nete wonye ngamela ni singe ni singo siakele cutline moko na mwaitu ba ngamela abai mutumale ukotyoka kuthinia mukamba ingi imania kindu juni na ngibije mwisho nikina thelete na nunde mama jambe ya tubindeitie tubamba na je tumaluje asante naende mheshimiwa weka nesa muno nondo kumela ne azezia mama Mutongo TV mama nie kana noko kai kombeni ninzia ise mautomani mo mambia mheshimiwa mbai ndakaimone ne akeucha ovungulosu wa mubona ni weka nesa no anene akeu no wazia no bika kuo neto nena tumane process yondo kwitha ilie ondo kikwitha kiyumia muthia neto tumwa weze asisi no ne makwata cheni nondo ainge ne manyamaite mono netuonete twikite ngewa mbingi sia ovungulo wa muwanga leko nisu mana mawo mono ngamele natekwati ne kini chobi cha muthia weze akamba maitu ne mekala na muwo mena vikia na komi wane ithia
sumanga mile na indi alama komete uyane wo na mone mailete kwa amuka nikenda wesethia andu maitu mena vikiana kwenye makugetha ni weze no komete uyane waku yuchagu ke mwakini choma chagu ke mwakini ni waile kwa amuka no kesaithia ni wase weminia nundu ni kau ti unene andu makwite mende na moko nene andu makwite nzula nene andu makwite mabuti tunene andu makuwandu kindu kiril ti yumbani tuvalika na ni tuyumbania tuvalika ti kwenda kau ti kwenda kukita mundu kila ndo no kulia aume monde alati Yesu kwambe one itambo kwambe kwa naibeti pekarere mundu yuko mana muka tuthi kaune yana matari zini beti piu pandu ba wikili tambo ndile na ndwa nundu kiuno kirwere mukozi ila tukukita kawe ni movia muno na indi ni kwatia baina cha kuongala bauma sama ituno na maindie muno twe saa sita ndateka miongwena twende saa mwanza na bado mundu ni maingi muno baodeni ya maza na mutu tena mo na indi ni kwatina tuka minelavu tukatila buko mundi mwanonge wa binko tukwa bayi kombini nundu akamba manena nesi abayi kombini bayi kombini botu tukanene ya mondo maitu tukanene ya mondo makinya tukamanyondu Yiendete ku atongo ni movia muno nundu akuka mheshimiwa MAANZO ndeto cia gucia muthia o nguvi kamera neno tumina kana cia kana ne kwarisia ni MBAI bayi bindesio atithi kuminana na thina wa Ngamila kuya constituency yake na nene sila twa mbunge nake nuna niguo nawe mwake munene muno pyu lona atethi na ndiacia nengi nitu muboya undu nusu withe mukamba ni waunika ngalikoni su kila kibo ningwenda na ukulia andu onthe alame kusika withe liu ni wanwa undu bailete nundu nese utethio nwende na unenga na kaunti lambithi yapyu kondu ndinamba kuona kindu kinabika kaunti ya MAKUENI kitwini natie kuona thina tukwenda kaunti sio kamba ona natie masaku ta kaunti yumetwe katika kaunti lesa ile ta utethio ukethia tita ya NZOMO ya tayeyo ndhe na kundu kwingi ikala asa ni kundu kumu kondu ukamba guonthe ni wailete nda ubikete leu na nundu nese mheshimiwa NIMROD na kawaya na langi serikali na mutuza ngaliko cia MAKUENI azimane na ana serikali etu tuende na onena na withie ciana leu ni wabika maskulu na ndu ndimanengwa leu na mbeu na kana tuyumbanisia mbwela yukite na cha mwezo ndikulia kamba nundu withie no guonthe wa kwa mbua na kwa leu eteto twatabanga miti mbua no ya uwa kila mundu na bande muti ngetha ni wambe kubanda muti na kenda withie ni twaseuvia mawithie luluko na kenda withie kiangasi na yua undu tukona jingivite ni yaoleka kwa miaka yukite na ni twasuvia nziawa ile sukite. Asante. Na ndi ni movia muno mheshimiwa kondo akuka na kondo andeto ciaku na ndi mwanyonge wa binguka ikumbini kethania muno wabika MAKUENI nondu ni sema tukwa muno tindanga MAKUENI no nginya katinda kwa ubugumite mheshimiwa NIMROD ndeto ciaku cia muthia twimina kila ndo no weta ni kindu kicha liu nikikalatwe kwina thina wa ugumbe ni wa liu musie andu ni liu no liroka la toto wandu ngunga mheshimiwa MAANZO moko kwako liu onengano no ambo onengano maskulu ciana ciambe kuiwa skulu kula cio somea kenda wande onengano kwa misi nundu maskulu ciana ni ciumie skulu ni kwa liu ciana itinda skulu kuikomete ni thina wanta so isu program ya kwao liu asie ni makuletie muno wambe kubika maskulu ni kendo bikandone kila ndo no kulia na kila ngubinea iu nduke kalwe muno story ni dele ole unothi nundu nzae no tikindu cha kuthani ni kindu cha gobe mundu komina nzae neyo na be mundu wako manandatsu na ciana ciake utendea na kuyanga wa studio ngachia kuendea kuyanga wana magavana pe mundu ende na kumya nenza pe kana already kata na soma so le uno ina metoke with ndo abina de nono okay kukulia ndo ma motongoi na itezelengi cia TV na radio na mono ila cia kamba ni tutete cio cia tutete cia ilengi ukitana kao kwa Somali na ndo makuwa ndo maitu nundu ngulikanela na mbe kinene juu miaka ya kwa mbe 5 ya mbunge iteze cia kikamba ni cia wozelele na cia umali mpaka wethia undu nuisike Kenya yonze so ngondo no kule media ya kikamba ni tutethecie kukitaka uzu atongo imonze MCS ilisa kwitwe MCA wa Mutha MCA wendau
MCA wa Sombe, MCA wa chama tubo umakule nituko manione kwa county commissioner kenda atutabie mubango wake wa kulunja zimali na thando lunja ndatikara. Okay. Na hindi ni muvya muno NIMROD na niwo isezesya mauvo nisiele kweyumya na ileta Mutongo TV na Mutongo FM netwambi already yulo wake utwambi okimuleka na twisonga nacho nginya tuone asuma okite kuithya ko na nzite kwaila na nzia izunduku na kuwa andu maitu ne mavikiana kwebetanga ko mweshimwa mbai twisonga imwe nginya tuone kindu kine cha umya muthya ni muvya muno ndo akuka tongo yi otondo na cia mwanyo ngo abingu katuko kaba kilungune cha kumbia siasa na kumusiaisia ni muvya we mwanya ndo watambanya na itu kumina twambi nginya bautu abika muthya na itina wa kwikumbira no tumathino manini otwende na ikumbi ende maundu ni mayoka mesawa twami none sa ni muvya mwana ndo wa we kuleo koma twatambania mwe twasia tuyikumbeni aidha gukoma ni bwati no mala na kindu twazia twalike kumbeni tuyumala ama na tumala ona mosa kwa ukweto kindu ukesethia ni umale kumbeni ukumbeleto kindu ukesethia ndo na koma nanza ba tuyikumbeni tuyikoma nanza tumana kindu na ni wese ondo twazia loka ya ikumbi ko unene ne umala ukweto kindu okira gitonya kuotethia kwa ni muvya muno ndo watambanya na ito muvya ngiwe mwanya kwa lama ndelesya kwa ile kumbia siasa twambie na mukuni wa visa va studio ni kazanga wona siendo nesa ndi tuke angale kwa yengi director madam WINAKE nuo kwati mbianga lekoni Yesu mena Joseph Kiteka ndongo yi na indi onge wevoni Elizabeth Kanyiva kalikoni Yesu na indi radio Mutongo FM ni Samu Maunda aikithia kana ni waicha emwe kwa emwe unena ni waikumbia siasa kameme ni ka radio ka Mutongo FM kwa niaba ya timu Yesu yonde ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na ni kuendea kiuyo cha kwaila masani asu matiadia kwa oyu tiwaneza.